Siyabonga ngefakazi niyasivuselela into ihle bazalwane, into ihle ngempela vele. Hayi lasuka khona, hayi nama singakhuluma kungaza kusa. Ngibonga ubaba Mpostoli nangimhlupha ngithi hey niyophila nini, athi kunye uyoza ufe mabasa. Mase kuqalile ikhona uDibaba wasezulwini sewuyamcamanga ubaba ngale hlupheko ukuyo. Hawu ngiyabonga kakhulu bazalwane. Kutsho ukuthi ngifuna ukukhulumanyana efakazi bami nisemncane. Ngaza ngamotsha ekhaya bazalwane. Ubaba wami abuyile ekhulu. Nginamachuku. I'm sure ngise 10 years or 12 years. Hey bazalwane. Sindlala ibhola strategy. Kade nakuna gwayili abathi BB. Ngiyazi iBB. Yeah, irolwa so.
machomi yami ayirola bayabhema bayikhipha ngempumulo. Manje mangithi nami awuthi ngizame bathi ne ubaba wakho ubeke selection 10 lapha etafuleni khamba uyotshontsha i1 hawu ngiyotshontsha ngempela bathi ya hayi ngabalalela ngasuka ngothatha election liya i1 election 2 hayi mangifika lapha kibo bayilayida bathi bhema mawubhema ufanele uphumise ngempumulo bazalwane abafuni ukuthi uphumise ngemlomo ni bathi udonse ukhuphe ngempumulo udonse kanti liya intosi yangidraka so bazalwane yangiyekise igwayi tot namhla alizonda igwayi ngempela ngathi hawu le intosi sitha sikhulu bangithola ngilele ekhaya bathi mntwana wami kwenza njani hayi ngayikhuluma iqiniso bathi sithuthi igwayi la kababa bathi nani ngitshotshela ngithi hey nasibhema sikhupha ngempumulo ubaba wathi loya angashayiwe usihlari ushayela benkulunkulu utshothe igwayi uyasikhuluma ngithi njengamanje kutsho ukuthi igwayi ngeke asaletshontsha manje nangizwa nangimnuko wagwayi makubhemiwe igwayi la kuthi hey la kubhemiwe igwayi uyaza nenge petrol liya kade liya ngendlela nayinuka ngakhona hayi nayingangiphathi kahle mara baza bayichange amshunge ANC kwaza linye yamanje hey liya kade nayi strong kakhulu ngiyabonga kakhulu bazalwane ngakuthi uyaza enhleke kutsho ukuthi abaningi siyasaba kukhuluma izono zethu kanti izono sifanele sizikhulume sizothola kusizeka kaNkulunkulu ma ungakhuluma abaningi man wayaza ngiyazwa kaningi sibabaningi la mamfundisa khuluma ngezono abaningi abasabuya kanti ufanele ulungise izono zakho neNkulunkulu ufanele ulethele labazokusiza ukuthi uyolungisa izono zakho neNkulunkulu ungasabi kuyolungisa izono zakho ngoba uyosizeka hawu bazalwane uyayaza kutsho ukuthi njengamanje ngiyanibonga mani la nonke ngakuthi masisuka lapha sithwele ijoko linye elinzima lelikhuluma ngamateyu lapha amateyu 11 verse 28 sithwele elinzima lapha phandle mara masingena sizothula lelijoko elisindayo siyothola elingcono siyokhamba sifakazela bonke ukuthi hey kaNkulunkulu kunakuthula ngakuthi se lela nasilithwele lengaphandle liyasinda bazalwane liyasinda manje masiyothola elilula awu uyokhamba ufakaza mzalwane ukuthi hey leli joko ngilitholileke manje lapha enkonzweni lingcono kakhulu ngakuthi alisangisinda utshela amachomi namunye athi hayi kungcono nami ngisondele mara munye ngaza ngitshela ukuthi kodwa nina abazalwane angiguli ngathi hayi manje le angiyazi yakuthi umzalwana uguli uyagula umzalwana ngoba wena awuprotecti njengeNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu uyacela kaNkulunkulu ukuthi lokho kugula nginako uNkulunkulu ngicela ukuthi ukundlulise hayi ukuthi wena sema umzalwane uvele uphilele futhi angeke usafa emhlabeni angeke usagula emhlabeni hayi akunjalo siyambonga uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu muhle masihlala ephansi kuye engathi uzosisiza ngazinto ziningi nathi sizekile ngezinto ziningi bazalwane nangendlela umama nafakaza la mangafakaza ufakazi bakhona ukuthi le ngisuka khona kunjani hayi ungaza kusa bazalwane sifakaza ngezingane zethu ukuthi sahlupheka kanjani sahlupheka nathi mama asiyiwe kuphela ungathi yiwe kuphela nangena mama asebenza uthola umsebenzi umoshekile umntwana kuze lomkhulu kuze iprincipal teacher ihlale nami phansi ekuseni ithi lo mntwana siyofunda imaths kuphi
uzame umqhubekisele phambili ngoba uhlanganiphile lo mntwana. Ngithi ho mina ngisebenza kamasipala ngizithola phela. Hayi emsebenzini umlungu wangitshela wathi hayi khamba kulona bhange la kulela yithu. Watshele ukuthi lo mntwana ufuna ukuqhubeka phela. Hayi bozokhipha imali. Hayi lababili laba anakhipha 2 years baba bahlanganiphile baqhuba baya phambili. Hayi lo wasithathu uye wathi eish mina ngisaba lezi amaloni lezi. Akusebenzela amaloni. Hayi ngcono nisihluphe manje. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu muhle kakhulu usisiza ngezinto eziningi. Singasabi nakukhuluma izono zethu. Singaqedelela ngalapha ka110 bazalwane. Sidumisa uNkulunkulu. Angimothi isikhathi samfundisi.